Ye na asase so a wetumi de krobe asante kotoko hine di agro me kawanka ma mo de da fam be de da fam no sire bi afa handkerchief afa tin fifire wonanim abada fam ane a abrempon kuta no kwafon so eno ne nchemu ate de kotoko bi abobi obi anda da se Satan wo power said den oni nyame tumi nyepe ba ye da so ejirem ewo Afia Pokua sister ya na no akwakoyi nika ewo Onua TV so nanu da ne twam no ma obobo na dwen de kire yewura na nasa etutu Otumfuo piao papa yi sister yi eyi nani etu firi bobo na dwen pa de kire ne se papa yi enhwe galamse no mfa nani eni akiri ne galamse bebrebe kura yetutu no asante mantem kura na efiri ba sister yi eni okasa papa ma video no ebe gentre ha wakasa hwane so ntintankese no social media highway ni so ma santifo binom kire ne se ye de che na enyi yi David ma sister kura de wadi kan be pa chew ntina nka adwebere wo aba ba enra ye ha ye nka bi hye munyi bi firi mu eye Afia Pokua da school so mu na Gucci prophet kum chacha ene Onua TV media general mpanifo ebu o makete hu di firi eye nka ha ko eye Manhyia eye Ashanti region edo ma de sere ne nkoto sere ekoto mpanifo anim se sabe aburu sabe mpreduasa ya asem na aba na mpanifo mfa enche no na kasafi pa ana okan na nani na ho se bia obu yewuna na nasa etutu animtia ma ene anya asem keto akore mpanifo etie ni nkrobo ewie ye na mpanifo se dabi asem we ye de chewa enye yi dabi ye mfa nche wenne ene ochina na de che nso eka ho nti no musuo bia edu wachi bia no mie bia edu wachi nfako na sa no mie no besan adi uni ufie no wasefo echi ye ta asem ye nta nipa wasema kofa ba ne ye kan wasem enti misrewo legina na namanya krasense akore yi ehia ni bibia wo fia ha koda na munyina ka se ke duo ni ani die pa ka se na maame wa ha ni papa wa ha yana na mo kan sa na tie on fa ni musuo nko na me na ye wurade sie na omubu ofu abonte me po obuche se die sie bia no obon franche ana mo aka se bi ababa no fa ni musuo nko ye bedina chi wada chi bia no on fa ni sa na won hwe ni ye se fia de obi an fa nturu ofu a asem abayi Manhyia no ena ho kwa too much. But see, just at that time, someone saw them say Santifo. When you get another couple, coming there, I didn't go say, "Well, let's take you so." And the come also, and in the next time, and in the money, and the money, and in the next. I mean, since it's got on for come, you can't want it. Who come on, yes, now Santine, go to bed on Santina for two. Go for lunch or Otumfuo or the boy in the year will be a comubi. Obio taken the beer, himself conferring that Santifo one and all. And I can't watch it. So, someone Obi na kanchira na ube kam ya unso nka ana mo so aduma efo no tie CEO so obi ba no oburu nsam so se ya anya ni na baba ni party Onua no Onua ya ni mudada ye ni mudie mutimi ye CEO anya wo ya sami na baba ya tie Onua tie mo ye die ye tie Onua debu ya ka mo mati ase ye tie masa mo han ba bia mo tie wa chandere ye mo tra biem awusia na Manhyia mpanimfo eno because omo kire mu se eye didi atam social media ntintankese eno so no koso ne ye de we ye comparison ne ye de we tutu ho nti no sister ye de ne set example se efri na ko tinton tan kora mo ntu ne nan kora fancy eye kumase ho kora biem anase Manhyia ho kora biem da bi omo ni twaka bia enti no mie bia da ne so bia no sister in franco yo enie asantifo bi nso no mo internet ntintankese no so mo fa nche no da bi fi se sister no nani atra nani enton entuye no me ana me de me ho aba de mo baby a mo fa nya me allo mo jade sister no enie ni din ye trene ube uwa ube nya woyo na ene trainer open ne saka papa masantifo no so no se mutwa so a enye yie efizo mo mpanifo no kura ntwa so na ye da bi evo na enyo maze mo bi fo de mo fa ho be
any sister ye di DL bocha scale internet super highway social media no super ma yewura okabi ewom Captain Smart nso abekasa wo ho kyeremu se de menhyiafo kra mpanifo ye no kra de nesu sankono Captain Smart na nkobe mo ma de dafom na Gucci prophet kum chacha omu nyina be de dafom na omu hwade a omu de abie ho na Captain Smart buafu no ho na no pe ya abuzia o de yempo so wo hankoti Captain sem ni bi emra na yeba ya so before be ko video ni bi ede abano me kanfo Dr. Owusu Echan Herbal Center de amount se mo ointment kwanwaso mo de aba edwaman so ye frɛ no adanse herbal ointment kwaji bi uyo bi ahonam yawo ewo so ye adwuma bro bebe fie na honam tutu aba bigya so age ye de tawo bonsu wo hiem twetwon honam donku dia kwaje eye adanse herbal ointment ye da oskun yusuwe na mo mo akirikye ne benche ye uyo bi a ota ye adwuma bre pompo ya de tai bo nsu toto na osasaboro aka no ho a adanse herbal ointment ebetu ne te ede amount na mo amwo akirikye ne benche UK ubetumi a wode no bi ede afri eBay na mo amwo UK ne importem de ubetumi a wode dro BD afri eBay a bibia betumi awie pay mo amwo different countries Europe ne akirikye ne benche amanfo manso no so no ubetumi a wode bi afri mo personal website www.echanherbal.com ubetumi a wode dro bi FD awie magia tum se eye open do wetu so man kronkron amagana mu akọ pharmacy herbal stores bi a honsa ebeka adanse herbal ointment bi abusia yenya musia ne nkotie Captain Smart ensem ni bi emera ti wo sesei me so chen obi so chen me eno no nkyerese de o so chen me no me try ase me ne untimi ne nye pe me mo bi anda da se Satan wo power said den oni nyame tumi nye pe aba me kawan kama mo de da fam me catch come better da fam le come better fam if you say kania abrempon kuta no akwafon so kania abrempon kuta no akwafon so na se twrendo ne nchemu ate enti kotokoro bia bobi na nyankwan na eda kawo a woni sen wo kaboja namhwe nkwan na denti ase woni sen ba wo kaboja namhwe kawo ne hwan no mo apiafo if you samre ko edo bia beto ni place mo bia atene ho ase the also chen wo no tiase se also if you can beat them join them. It's as simple as ABC. If you can't beat them, join. So if you want to join it because of a homaswa, nyansa bi anima kwanutum. Because one show who see here, oh yeah. Adia ehu abrabo mpa ne se de otimu and yes all roll kawa afabetro the otimu so kwanchi baby obepia wa kobia no bia beto aso ama ho na Ghana na aya na yen sheda mpa de a ehoaho man na kai obia no asase so a ewo krom ha kobetimi de krom ya asante kotoko hine di agro asam de yenkentra mo so ya na mo worship a king of England and a queen of England otitwi oti awona oti aigbe oti frafra oti dagbani. We don't appreciate the yewo Ghana ni bi enya ya kan dan fo abofam hwedi pa di wachi wa asase so hwan no wetimi aboa no obia mpesa ni nua Ghana ni beye yie a chen no Otumfuo wa Nigeria meka bibia
Ka Ghana for betua thousands of dollars akopɛ ne nim ahwɛ. Yɛn ka no kro a. Ha? Anusiri bi afa handkerchief afa. Wasi mfifire wɔ n'anim. Boy. Abusia na Captain Smart nsɛm no bi ɛno sɛ sister we nye no first and last maybe kola nsi biem dabi efi sɛ ebia na bu na wo mbu ye wura na na sɛ tutu a obi ebu no obi nso ahene no me hene ɛyɛ hwanpo ɛyɛ na ɔkye hene ofuri pani amwetia na na piao ha ye ma ahemfo ni bi fans me so na me ma fan enti Captain Smart no say sister enne enye ni sune na ifi na ekoi ensem bi wo ha onhwe na untu ho anamo na adweberew enti memra ene eye Afia Pokua ha de enura de na nya asem keto awo menhia na nim chese ene nkampanifo ma kwande a ka wan hwa twede tu kura bebem a enu bi no amosofu dan kwesi prince na eni die che Afia Hwasega mu nyina be kire madwen wo ho sister no de course wo menhia no panifo eni one di ni pepepepepepe komoje ekoda na nka suni ni nyina no okọ e videos nim bi ewo ye comment section ase anase ye Facebook ni YouTube other channels na onsa ebeka de Afia Hwasega ne de Ghana fo nso ka de akire Afia Pokua ebekoso de ye de akire ni amane bobi e wo nso nye bema nso wahu de ekomesrew so ba no subscribe no ahye na busua na tumi akoso ayekese before ebekra mu am yakon mekamfo Dr. Owusu Echan Herbal Center say omo ointment gbomaso a omo de aba abonte efe no adanse herbal ointment kwagibi oyobi ahonam ya de taija oso we adwuma bere obeba fie na ye de nso hye twetwe a wadru ene adanse herbal ointment pompo tai bow dia ana wo sasabro nso akoje adanse herbal ointment na duri everyday ahwem ade atum say ye open do to akofuma se herbal stores bi e benwa nsa ebe company fundo bi na mo agirigini benche ye de okọ eye mpanifo website nso a nsa betumi aka mpanimfundo bi www.drechanherbal.com nsa betumi aka mpanimfundo bi na mo UK ne important nso no UK for betumi akọ EBA mpanimfo de hihye egu ho a betumi awoda duro bi e de free EB ye frame dan kwesi prince nyame yadoma da sene ebedi ahye mu makraw